ngezinto ezincane ikweletu zaseyitolo phansi leyo ndaba uthenga amabhluku namasudu wekweletu asikwenzi lokho ama-account abo-towards vala lahla amakadi lahlela le hallelujah e-furniture shop ukuthenga i-furniture more 6 months to pay 1,000 months to pay phansi leyo because uNkulunkulu uthi asingakweleti umuntu lutho kodwa sikweleta abantu uthando. Then we started closing down lezi kweleti because manje ugqoke ibhluke uyaqeda ukukhokhela lisekho selibhukile ngathi mina no this thing is stupid so now usavala leyo and then saqala sa-confess ukuthi asikweleti we all know what we are kings ngamakhosi ma uyinkosi awukweleti. Hallelujah. Then sakwenza lokho umanje asigqoki isigqoko masingenayo imali asigqoki siphinda lokho esinayo. Hallelujah. Because uma ngabe indlela yokuqala ukuya ecebeni isentsheni ungabe nasikweleti uyabona wena ungenasikweleti ngisho kuthiwa kuna 0 cent ebhenki lakho kodwa ngakutshela ukuthi ucebile ukuthi wena ukabona. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Because lithi iBhayibheli obolekayo uyisigqila salowa aboleka kuyena. Alisho ukuthi hayi mayezelwe kabusha cha ngeke abe isigqila noma uzelwe kabusha uyisigqila salowa umuntu ongakholwa oboleka kuyena. Uyisigqila salela bhenki oboleka kulona. Uyisigqila sanoma yini oboleka kuyona. Because iBhayibheli lithi obolekayo uyisigqila awusuze kabathana angeke ngomnye so uyisigqila salo aboleka kuyena. Amen. Hallelujah. Now uthe mangabe sikhula kwi-confidence ngiyafakaza bazali uthe masikhula kulungu sakubona kwenzeka sase silingisa uDavide lo uDavide mayibhekana noGoliath waqala wabala impumelelo yakhe lokuqala waqala wayibala wathi mina ngabulala iphela wathi mina ngabulala lebhubesi wathi mina ngenza lokho nalokho bengilungisa izinto yababa lehlathini wasethi nawe ngizobulala ngesikhathi ebala lempumelelo yakhe lokho kwanyusa ukukholwa kwakhe and wafaka ukwesaba kulesi sigoro ayebhekene naso so sayithi manje okay manje sivale ipholo asathengi ingubo asenjani ngaze no sase sithi manje ke ake siqala sithenge nje izinto ngocash. Uyabona between August and now ngicabanga ukuthi imali esiyisipendile ifinyelela 100,000 between August and that is 2 months ago asikweleti umuntu since 8 weddings asesithi kuphela ayezenzi almost 100,000 cash. So ngikhumbula oqala waqala unkosikazi waqala washona kwenye indawo ewabuya lapha ukhuluma ngosofa uyazi ukuthi nabantu basibezibe ngani bana bosofa abantu labosofa phela babiza ngisho kuneRanex yami le-2007 bangayidayisa ngabo nemali ngani wathi unkosikazi hayi uhlala ushumayela uthi uyinkosi unjani practice what you preach uthi lo nkosikazi wathi uzoloku uthi uyinkosi olungaphili njengenkosi ngathi washumayela lo nkosikazi. So waqala wabona ukuthi ngiyaneleza wakhipha 20,000 wakhe wafaka wathi engabona mntakathi yami ngathi mina hayi angikhiphe okusebusele ngathi angikhiphe la 30 something thousand osele salathe saqhubeka njalo ngathi mina iy'ngane zami zibuka i-TV yabona iy'ngane esikhulisa kakhulu kodwa kufanele siyiphoqe ukuthi zibuke konke ama-public channel abazobabukayo bayezibe nje bevula umbuko bayikwazi anda sine-TV yona sithole i-TV yesibili asambe siyobuza sithole ukuthi yona yiphi i-TV edula kakhulu eyi-latest kakhulu babona yilezi athi yiyo lezifuna but okay manje 2 months to pay was what those amakhosti mali basithenga lokho explore